That was a wonderful performance by Rose. Thank you so much for that song. Okay, are you guys ready? What are we here for? We are here for the real deal, right? Okay, so without further much ado, I'm also so thrilled that I don't know how to start off. Okay, now you can take your call. What do you think of the band backstage? A very handsome guy. Quite nervous as well. Ay interview bek you in titule akito nga ama himizakay team hi hile lasak team tak amin thang tak Mizorama dingale mipi head katahi tun ama backstage in tawa ka co-host pan abani honggen pikin le. So can you guess who is it gonna be? Any guess? Andrew. Okay. Okay, let's hear some more noise, okay? Let's give them the enthusiasm that they need, all right? Let's cheer up for Mr. Andrew. Please welcome Andrew and the band. Good bet pihiti ule. Ala sak mawin somsat ke holim na ala nei pi phot hetin mo. Hi Andrew. Are you nervous? A little bit, yeah. I was told that he was quite nervous and he's warning me not to ask him so many questions, all right? So I'm going to keep it very short. All right, we all know who he is, but I would like him to self-introduce, okay? Because I know most of the girls will be like excited to hear his voice and stuff, right? All right. Introduce myself, okay. Okay, my name is Andrew Latlankima, and I'm coming from Mizoram. And tonight, I'm with my band and introduce my band. Okay. First of all, I'd like to thank to the organizer for inviting us in this program. We are so thankful to be a part of this program. And so let me introduce my band. First, our drummer, Somtea. Please come out. Okay. Yes, give a round of applause for Mr. Somtea. Okay, his name is Somtea. And our guitarist, his also name is Somtea. Okay, Somtea, come out, please. And our bassist, Amoya, please come out. Please give a big hand. Okay. And our keyboardist, Ramzava. Please come out, Ramzava. Okay. And tonight we'll be performing my song, a lot of my song, my Mizo song. I think. Oh. Yes, indeed. So, Andrew, is this your first time here in Manipur? No, for me, this is my second time, and with the band, this is our first time. All right. Okay, gentam lawin alangay may tayo mo le. Ingala chetoy mo. All right. Let's give it up for Andrew Pachuau and the band. Zanin hian mizo tongin kan soyang hetlaya zait turamin somi kan long ema chuti rol chonin zanin hian kanon kan changte hetlai huna kan then khom theina chante enge pathian ina thrisel na thamin pekte wanga hetlai huna kal khom thei tu lai bawruak kan covid ti te kan sia tiangin kovela voi to ema chuti ang kar hetlaya pathian fakho thei tura kan kol khom tai hi pathian hen hian lom thu soi la ti khaka soi masadua. Tonight let us all remember the mercy and the blessing of God who gives us health and an opportunity to gather here. So every song we sing tonight be the glory of God, okay? Kanin ring em. Kan la bang em.
ale a vot boka na sa thayang berin lamang o kut ben te khain thasung lawangu sunglo ma kut bekan vain Saba Bet sian do long thu leng vel do thu vangi I thiên long I ril ru liam nat dominant face I tom lai tuk chien lai mut sang en an clear se Sel na an ka vangi ni nun nat saba Bet sian do long thu leng vel do thu vangi I thiên long I ril ru liam nat dominant I tom lai tuk chien lai mut sang en an clear se Ma se hey lo chia la phong kim lâu nát một bè à hiện cây ngay bộ hi phong kim lâu nát gần đêm em vang nghe mình đêm em vang nghe mình sẽ linh lâu em chung à à rong cấp bó là yan nang đi vang nhà mình mơ cả thiên lung ril ru vui đón xuông lâu Krista tan hiện cả em xuông sel đồn mà lâm bắt đi cả cơn sel đồn em thấy đông xuôi in không tin ngày tụi mình buồn lật trần à ta kinh lịch lên ôm ta cắn muốn ta tung lại bị sinh lui tang rel thằng lâu ni truy là vang khan soi chia năn năn lệ el rel năn năn đen suy à mặc sẽ hay lóc xia la phong kim lâu na không về à hiện năng ngay một khả phong kim lâu na in ngày em vang in nghe in đêm em vang in nghe in xem kinh lâu em sung à rong a bo la hian nang đi vang hian in mơ
chân hoa đúng không tu na kan la ron sak tu thi in lo thiam ani choi mi lo sak pui ve ru o in thiam lo ni pon mi lo sak pui thau la kut beng in o zani chu pathian fakin nuam tawin hun man tu mangu tro I aho tu na kan la ron la sak le tur hi vani nuam ti ha kan sa ngo mi lo sak pui ve do ne bass kan tune lock Karin Rigem Avan la ring lo Karin Rigem Milo sai pui don em Yo kan lam na sa tel telang kan la kan ro sa zelanga chuan tuna hian kan thap pathum na tuning ka sia
kan la pathum na tur hi min lo sak thiam pui chuan min lo sak pui ve le ula chuan zanin hian kan ril ruwa I tia hlim taka kan nom rual hian keima ni ya hei kan thalai puya te har sat na sang sang nei no ma mani nuna a chen chu rui hlo boya te ran tanga zu boya te ran tanga chan chuan ngai ni chu kan ril ruwa hre tangela zaina ka haron sak tur po hi I chumi thinlung le ril ru pu chung chuan hlim taksi in kan sa ho do neu o Sual kong zolo turing ka ril ru ka han sia mama se zana lo nia chen le rualan lo langa ka sana har kati niela har kati mange min so na o moi tak chuan min le vele ta sia lo za veru min le vele ta sia spot re luang ta min shwai theng le a eng zu ber nge inua low opera, black dog, vodka, whiskey, chidang tepo, di it's hana handong chuan, kaput na ngaya bok chuan, nom chen na rei long te ha, kani ring em zai mo, engang pon sual ma ila, kapay lang pa inde long chuan, kang kong zo me lai hi, kay mamay ikan zo. Swallow, lan pa mi tran puiro, kon huna po maila, mi no pui ze lang se, mi kan san lo bang se. Zan tiang chot khap pui eng hot dak moya chuan an la me lai chot moin, chot tui ning dong chung min, ril ru chu ma phim. Sa thu nu na har an soi tring zuru nge kha ti in mi ten min ma se kalal pan min la en sang big lo zai kan vain engang pon sual ma ila lal pa ite lo chuan kan kong zo men lai hi ke ma mai ni ka zo zuam lo lal pa mi tram pui ro koi muna po mang ila mi no pui ze lang se mi ka san lo bang se mi ka san lo bang se hey hey oh kadam lai nong ko zo me lai hi lal bai she me ka itel lo va men man ka zuan mo si lo isu mi shua yang se engang pon sual ma ila kan vain lal bai Irene kanun zong mo ek lai hi kay ma mai yin ka zo zuam lo engang pon sual ma ila lan pa ite long chuan kanun kong zo mek lai hi kay ma mai yin ka zo zuam lo lan pa mi tram pui ro koi muna po ma ila mi no pui ze lang se min kan san lo bang se min kan san lo bang se
hi kan lapalina tan apangana turing siyo nuna thar tila ka kono sange o Helaya hian lo selian I hun le ni ter zelin Kung zo per tu shelo vin mo Lim na dik chu I zong trin mo Ko vel nom na benitlan sẽ nun suril chua ruak si bay đông na lệ mang ăn na te I suril nun chuan luak si kan vai dài ngô cha vin ra mai lâu la I pur it hop Krista chui kia nga a omre nunna thara pe ang che van đuôi na le har sat na den I shin nun chu rom sim boy nun thap lel na nei lo Chua sang I tung trin mo Ma se I don chiang lo vem ni I tharao chan tur su don la In chirin an en ron pan sham ro Bay se na thara pe ang che Krista chui kia nga a omre nunna thara pe ang che Inun tui hal na chuan mo Suron pan mai la Krista suron pan mai la Chak na thara pe ang che Nun na tharin nei thei na Cha vin ra mai lâu la I pur it hop tu in nei Krista chui kia nga omre nunna thara pe ang che oh
oh anh đi lệ thil cả lâu rồi chứ tuôn thả hiện thả nghe December chu ni lệ December lâu ni hiện nghe lâu ring hal chi in văn chiang về oh tuôn thả hi December này chuan dân in hiện nghe kan man khá Advance Christmas oh dân in hiện Christmas là thì ron ngày ôm trâu dọcกันเนี่ยmai rồi chú là thế nghe mình lâu dài cuối thấy nó tụt kha ngày tụt thì khá ngay về xia xuân dân in hiện Christmas present tan Christmas lim ta cái lâu man thấy na tan tên lệ tung Christmas lâu khen tụt hi nghe chuyện xã hội thế chung của tên qua lim lệ nuam tất cả in lâu man thấy na December thì là in kan lâu oi don chu ni thiếp thiếp mình lo sắp cuối don yo hun lệ ni te liam ze la hian Christmas là December kan chuang kai lệ ta Christmas tha December kan chuang kai le tam Sydney eng moi le chot tha eng huayan tin kan vo
kan zuang lum chak tak em ani zon ding ve ka ngule ding ve ka ngule cái bộ cái jacket thì cầm thẻ là cái ô cái in ring em tu na advance Christmas lom na pathian fakin kan zuang ô koyo chúng làm cuộc campaign phát đăng là có các sợi đàn các sợi gió áp bia cả cái lột thịt đâu nhá hiểu đấy sound check cái này haอะไรchúng làm cuộc campaign á Zuang ô Zuang hey 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 Xuân tận nan sẽ đông khó xa luôn chuột đã rong vui nan lăn lục không biết chẳng tìm đâu cần mang đi hoài cần mà xa dòng nè nè xuân vấp na lắm môi dài cần lén ra được ruộng ở vai đâu chú muốn chú cần thêm hương hạ xuân lấy lúc mai là kia và đang nghe hôm nay là dài chuan kadang araw ulit to kayo boy oh kan last song atan in zavaya he Christmas lo theng tur te he kum thar lo theng tur te hi kan zavaya he Manipur ram hi IMPHAL hi pathian kut pharo pi chunga alo him zel theinan kan hla tom na tan
akut pharo pui chunga dia kan sa hawanga chuan hei zanina khu ta tang kanom khal wang wanga I kong in lo siam zau lu tuga I akhulu tuga I ka rok la ma ya problem karon nei tat maya I henge niang ka du du sa min ka zai lo ke in tia zanin hi na mai ro chu min ron zai pui a kha khan nuam min ron zai pui khan mi lo pui ka ngai do na chu wang chona kut pharo pui chunga po hi pathian fakin thei top suin kan sa hau do nu o Ka chan dam tu min veng in nan nai reng thil leng po lo theng se ka him mani khip pui le rua pui yan min thuk rua akut pha ro pui chunga kan vai zayang akut pha ro pui chunga Thiên ngây chuan min ven vang in ca him akut pharo pui chunga kan vai zai go akut pharo pui chunga akut pharo pui chunga thil leng po lo kheng se ka him xe anh lộn đây ôi ha thiam em cắt chi đốn Not only is he handsome, but he sings so well, right? Everyone agree? Kêu khá nung là mà khá làm zing mà đi đàn lê hết lâu. Ê khai hi. Cả lối nu khá nung là mà khá làm zing hi mà. Các khám gô lê khám thầy đâu hi đâu mà. Nè mà lên thôi. Yes. I wish we could go on and on with that song, right? I wonder where does he get all those pipes from? He said he wasn't, he didn't have a meal. He was really hungry, but then, damn, that song was
I don't know what to say. I'm speechless. So let's give a round of applause for Andrew and the band once more time. And then, do you guys know what the next act is gonna be? Yes? Are you guys excited for this one? Yes, same here. Okay, so they're one of the most popular band, not only in Mizoram, but in the Northeast. They have thousands of followers. We don't want to give so much of briefing. So let their performance and their song speak for itself. Let's welcome Zoramchanni and the Zoramchanni band. Another round of Zoramchanni applause. band, yes. सर आप मंत्री भी हैं, थोड़ा सा उसके बारे में Hello.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Check, check, check. If you know this song, you are very welcome to sing with us. Zanina, Kenny Ben, Zai Tura Milo so Vangin, Kanlom, Mema, Zan. Zanin, kan Zai Zelang. Zanin Kenny Ben, he, and so Tonkan, Zoramchanni Ben, kan ni Zanin, kan Ben line up he, kan lo soy look nga, kan keyboardist he, nun moya call shing. Zanin kan bassist he, Bruce Pachuau. Heta kan drummer he, Mang Moya, Goldie. Kan guitarist tu, tunggu ka? Eric Granza. Zanin, tu na yang Khrismas lah, kan ron sadona. Atam zok pun min lo zom tekan ringa, tu bang Zanin, min lo zom ngay turin kan lo som se uni. Oh, excuse me. Can you please reduce the vocal line on the drums monitor, please? Okay, our next song is, you all know this song. Are you ready to help with us? To help us, I mean, yes. There will be one part, okay, you have to sing with me, okay? Can you do that for us? Okay, okay. This song goes like that.
Come on. Repeat after. Come
Our next song is Lovely Lord. You are filled with compassion and mercy and grace, with your boundless love over me. I
Dam na kim. Sa tuanin nin siya ya. Zoramchanni po amoy kovel tandam tutu afanta asakaruang crosslera kantan tisen along swalvang apurdzon to pull. Kan Fain am novine kan zai hallelujah kan zai hallelujah kan zai hallelujah beram novine kan zai hallelujah kan zai hallelujah kan
vain pathian fakin kan zai hallelujah ting a kan zai hallelujah 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 beram no vinane kan zai hallelujah kan zai hallelujah kan zai hallelujah beram no vinane lalpa chu fakinam ro se kan la to beratan zona in ron top kan tuma atam zo khi chalai rwal local khom te kan ni a Christmas te alo naya kum te alo tharle to dona kan hun kal to chu eng po lo ni se kan tun hun hi pathianina adu berle enge kan tun hun zel hi pathianina adu berle amamo ber ani awangin tun huna hian tuna changa nakin hun tura hian khoilam konge I thandon tin atop kanon khardon ani
lom lu tuk ni zanin na hianin ke ban mai te tan hianin dam na kim mon em mo kan sak leang dam na kim mon ale anh đi cho nó tôm na kan sabai no Andrew po ka local se chuan Andrew le ben te ka local se chuan kan host po local se chuan kan vai na top nan kan zaya kan hostel tanin Andrew bente po local second sa vain tan pumohana te po local se chang Ibon ting hitiwo. Let's all stand up. Let's all stand up, please. Are you guys ready? Go back!
Sure. Okay. Nomi sana mo. Okay, backstage we had a discussion and we kind of like thought that we'll request Andrew to sing us one more song. What do you think? What do you think? It could be anything. It could be a cappella, it could be with an acoustic guitar or a keyboard, anything. This one. Oh, Zuan khanom kan ti doro. Oh, atop na ni to boka. Chumun chu ka sajok ila. Oh. Ran chok ru la ka chen. Chumun chu ti kha top na kan sa ka chok kan zuak thai batop pen na sai kan zuak ngo. Phong kim lo na khovel mo. Oh, phong kim lo na khovel kan sang. Oh, ni la. Phong kim lo na khovel. Oh. Zarin kam program hi hei ka thien ten lo en na sakhop maya YouTube live kha YouTube pa live am lo en tu ta zong kha in zava in like and subscribe oh chalo tu milo zai pui ro wo phong kim lo na khovela kha Aboy thak ke somte oh Ti fa dang wo le ringan ele connect lo toro Zarin ni nuam kan tie Pathian fakpo hian ten hlim to in ati thei ni ti kha zanin hian a chiang wa chu wang chuanin Pathian fakin hlim to in kan zai nga Pathian fakin hlim to in kan zuang nga Pathian ro puinan vek ani ti kha zanin hian kan set non le don ni wo kalem man ho su Ngelakong. Lakan zavain ding leng, lakan zavain ding ang oh. Fap kim lo na cover kan sang. Sulo pa kupela. Saba Benzia dono tulen vel do tu vangi I tin lung I vil ruliam nan miran reise I tom lai tuk chien lai tuk chakran kyse Selna anka vangi ni nun na saba Benzia dono tulen vel do tu vangi I tin lung I vil ruliam nan miran reise I kom lai tuk chien lai tuk chakran kyse Mặc se hei long xia la Phong kim lâu nát không về A hiên
pui bero se Kalome. Thank you so much, Andrew. Okay. Lasak lam sula top lam hita. Tu hin wait. Okay. Tu hin vote of thanks me hitinu zina hin tangbal nenglal sang hun mangdingen iko he. Vote of thanks na iso pala ilakising sak pigdingin closing prayer ay ni pigding hi Dr. Asim advisor bahoy TV hiding hi kung kaya lok sak masate. Kipa kuma. Pao, hello le itamzikin sa pawin ungyaning gatin. So every good thing must come to an end, and our show too has come to an end. I would like to take this opportunity to thank everyone in attendance for their generosity in showing support by purchasing tickets and participation, without which this event wouldn't have been a successful one. It is because of you all that this event, which was just a pipe dream, could be a reality. I would like to thank the pastor for giving us his valuable time. I would like to extend my gratitude to P. Dr. Asim for hosting our guests from Mizoram, and the Vahui TV solo competition winners, and the answers, and all those are involved in one way or the other for their manifold and collective efforts rendered to make this program a success. Andrew and his band, Zoramchanni band, we are delighted and honored to have you here, and we can't thank you enough for the marvelous time, for the experience, for entertaining us, for making our hearts full, and for making us sway around in joy. Thank you for making us remember the heat of summer with your performances. We hope your journey here has been filled with good moments and experiences. We wish you an even brighter future and success, and we hope to see even more stellar performances in the future. Realistically, we also hope you never run out of places to perform and crowds to entertain. Last but not the least, we give thanks to God for ever being so generous and gracious and benevolent, for guiding us throughout this small concert. Keeping aside the fun and joy of today's event, I sincerely hope that our biggest takeaway is not just fun, but may we see God's grace, His sorrows of love and blessings upon us, which has been echoed in the songs we've enjoyed today. Good night and have a wonderful Christmas and New Year. Thank you. Speech to hitalo hililek head mil khata mama til pig neu cha cha e pig ding a kilom a umzikin e abani nung sim thang katin zi a pig do pig ding a chun e zi concert organizing chairman pu bilun thang kha stage lamin om nak lai le hong kal to pig han la pu bilun thang kha chun asha reception lamte khan gift neu cha kha hong choi pi kon la
oh pu bilun thang hi lem chang lo hi ding hi vahui managing director tangwal mohan in ungpik dopik hanlang ama sapen in opening prayer a pan pik pastor thangboy LVC pastor nalai di o loi le alak pik thei khatin nung lak pik leo mo lam fe la pat khu he lem chang lam fe la pat lem chang lo oh ele abanin pi Dr. Asim amale hong pi gan la amahin Mizoram lama imaljin teo ama ina lengu tunga hi akiphal na zalin ikipaku hi aditna chu hi kilele ipaku iti etsakna jithil neu cha hi pi ko hi khut beng chi ti mi pi ten abanin vahui TV solo competition winners ama sapena lam ngai rose ani na thang min lal chun receive vai pay apathumun hung pik leo phan khut beddi kha hemil puiti o alas nai tai Tinggal dalam kulit kita aja. Max. Iseng su kay hun say nai tan lah, pakai. Hun som chai nei sungu aki chai na lam hung tung tawa mi pi te le no mi sa chi nau mo anom salo la bangoi no mi sa chi nau mo closing prayer hun tung ta di hiwa hilele vote of thanks hong ki ge ta hilele kin le ne khat ge nur kan ya mi pi te Limpi ki leo chun I program hi success hi lo dinga hi mi pi te la lim khop mayu backstage lama patay hung yata hi le mi pi phur dan ka yata la anu ma jing mo la chung si tun wa hui TV minin la chung si tun ki pa thu ko hung gen hian lang akit phat le wa hui ten zigo la hin concert te ho winter huna hi tu hi hele summer hun ti hovel hondang dang lele concert te ho hung kinai to zel in din mi pi te hon le ticket ho hung ki zoka hi lele la lak pi ki zelun lang eto gol hi program ho organize hung ki bol ki zel ding ai ti khami pi te kin le promise ki bol hi lang tu hin closing prayer hun eat mama le hin le chai lo thei lo hiwa tu hin Dr. Asim Vahui TV advisor closing prayer ay napi dingin ama hun la ding ikaw tawahi. Pausam na naisungin mi pita ni lengon wag ding lewhin kipakumina. Pausap hitiyo. O hepa van chung sang pen jingwan pathin lelewan sep tu lalpa lalo pinate kamu kijikun lalpa lasung kipa thu ka hongya na hi tuni te hin lalpa khangdong cha hinge malele lalpa nang mapak late gi hoiten lalpa nang ma cha pa ku o lalpa angai ta tu zo si le lalpa nang man alung thimuchi tu na se minati ka tak sangwi tuni hin lalpa ahuna abulla kipat atop chan nang man leipuya tu hi ka inlam chi tu ka kile di phatu le lalpa nang man katun masang sil kamau ai puidingin tin bangkim ka pathen ka lalpa doi tak Nazareth Jesu Christmin ka hongni ahi amen. I program mo si chan chu hitami pi hong te ho zo se la leng on mangpha